Itũra-inĩ rĩa Rumuruti, kaunti-inĩ ya Laikipia, hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma Gladys Wairimu, ũrĩa nĩ mũtumia wa ũrĩa warĩ mũmbunge wa Laikipia ya ithũĩro na seneta wa mbere wa kaunti ĩyo, Gigi Kariuki. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua augĩte maabitha anene a borithi nĩo mabatie gũkuithio mũrigo wa gĩkuũ kĩa Albert Ojwang, no ĩndĩ ti maabitha a gĩkĩro gĩa thĩ arĩa augĩte marambithio na gũkuithio mũtharaba wene. Wewe unafuata amri ya mkubwa, unaenda munapiga mtu munaua, mkubwa analindwa, wewe unakuwa sacrifice, unaenda kotini. DIG Lagat anakuwa protected by Senate, by National Assembly, by Ruto, by everybody. OCS na ni kabila yake hako kwa bao. Constable anaitwa Mugwana hako kwa bao. I want to tell our police officers, don't obey unlawful orders. Serikali ikiongozwa na ambaye tunafikiria angefanya kazi muhimu sana, Deputy IG ambaye anaitwa Eliud Langat. We are saying, Your Excellency the President, Eliud Langat is supposed to be fired kwa sababu yeye ndio ameleta mambo haya ya kuua kijana wetu ambaye tunaita Omondi Kajwang. Hatutakubali sisi. Oho Gachagua nĩ arutĩte mahĩtia mũbango wa thirikari wa kũhũra njeki ikundi cia andũ ethĩ na atumia matũra-inĩ ũrĩa ũraterebwo nĩ mũnini wa President Kithure Kindiki, akiuga nĩ mũbango wa gũitanga mbeca cia mũingĩ. Mimi niseme Chairman KRA, tafadhali wewe unasukuma tulipe kodi na tunakubali na tutalipa kodi, lakini tunasikia baya hii kodi tunalipa kuliko kujenga barabara na kuweka maji inapatiwa mtu ya soprano kuzunguka akihonga watu. It is wrong. Huyu soprano anaenda na 100 million every week. Hii ni ile pesa Muriithi amechukua. Sasa wewe Muriithi, si uchukue pesa ijenge barabara, iweke maji. Atongoria arĩa mekumanĩte thutha na Gachagua makĩũria atongoria angĩ gũthikĩrĩria a Kenya, oho makĩũria Gachagua gwetha arata angĩ a kĩũteti. Kwa hivyo tunakushukuru sana, wewe tembea kwingine huku tuashie mimi Kenywa na wale wengine tuashie huku mashinani, kwa sababu bado tunasikiliza ground na tunajua ground inasema nini. Wairimu akiririkanwo ta mũndũ ũrendete na kũnyitĩrĩra family yake. Na hiyo former governor naongea Almoran, hiyo station mimi ndio niliset, na nilikuwa nakuja kwa hii boma kuona mzee Gigi Kariuki na kukuta mama Mwangi na kuongea na huyu mama, alikuwa mkarimu sana. I am a beneficiary of her hospitality. Ino ni ceceni ya Inooro TV na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.